Mislim da sam postao apsolutno zavisan od poručivanja patika i sada su mi stigla 3 para i garantujem da će ti se svidjeti barem jedan par. Ako ovaj video bude stigao do 500 lajkova, nosimo ovu patiku u outlet i proveravamo kakvog je kvaliteta. Kao što možete vidite, kutija je prelepa, ali se malo ugruva. Ovdje imamo Jordanov potpis. Evo kako izgleda patika, iskreno, ko je OG, ko voli ove patike, njemu će ovo biti fenomen. Umjesto onog prepoznatljivog znaka, sada ovdje piše Air Jordan. Imate ove duple pertle i materijali su apsolutno perfektni. Ako ovaj video bude došao do 500 lajkova, nosimo ove patike u radnju da ih uporedimo. Ovdje imamo nešto mekano. U pitanju je Ralph Lauren Dux od prodavca Taurus i svidao mi se ovaj mali vez na grudima, tako da sam morao da ga uzmem. Imamo ove etikete i imamo ovaj QR kod, imamo ovu papirnu etiketu, vez je apsolutno perfektan. A što se tiče Duxa iznutra, postavljanje ovako s ovim plišom i mislim da ima 300 stepeni. I mislim da će morati da sačeka neko hladnije vreme. A sada ono što me svi pitate, u pitanju je najbolja verzija Kobe Reverse Grincha, pa hajde da vidimo kako izgleda. Ovo ovdje je GX verzija, a ovdje imam H12. Kutija ima ovu teksturu. Pozadnje imamo ovaj stiker. Evo kako izgledaju patike, iskreno, ovo je možda jedna od najlepših i najboljih patika koje sam ja video za košarku. Istina. Ono što vas sve apsolutno zanima jeste da li ova patika ima grip. Ja kada ovako prođem rukom, lepi mi se cela ruka, tako da pretpostavljam da ima. Ako se pitate kako se osjećam kada obujem ove patike, pa to izgleda ovako. Moramo da pređemo na posljednje patike, ali pre nego što to uradimo, ako želite sve ove stvari, znate da se već nalaze u opisu. Iskreno da budem, kada sam video boju ovih Air Forceica, rekao sam da moram da ih imam. Ako ništa, morao sam da ih imam samo zbog ove boje. Evo kako izgledaju patike i apsolutno mi daju neki Lidl vibe i kada ih vidim, samo čujem u glavi. Ali vi slobodno pišite u komentarima kako vama izgledaju. Što se tiče materijala, apsolutno su urađene 80% u nekoj koži. Ovo napred je neki poluplišani materijal. John na Air Forceicama kao i uvek perfektan. I ove pertle su mi jako cool. Pišite mi u komentarima koja od ove 3 patike se vama najviše svidjela i ne zaboravite da lupite follow i like.